وأصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الوحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد صبور. الفاتح إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة نبي خضر عليه السلام، ثم إلى حضرة الشيخ إبراهيم التيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم بلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم افعل بي وبهم آجلا وعاجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إيمانا بالله لا إله إلا الله يقينا بالله لا إله إلا الله آمنت بالله لا إله إلا الله آمنت بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إيمانا وتسليما لا إله إلا الله تلطفا ورزقا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله إيمانا بالله لا إله إلا الله يقينا بالله لا إله إلا الله آمنت بالله لا إله إلا الله آمنت بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله تلطفا ورزقا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله إيمانا بالله لا إله إلا الله يقينا بالله لا إله إلا الله آمنت بالله لا إله إلا الله آمنت بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله تلطفا ورزقا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الشيخ عبد القادر ولي الله
يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا ملك القدوس يا كثير يا منتهى يا علي يا عظيم يا كافي يا منيب يا فتاح يا رزاق يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا ملك القدوس يا كثير يا منتهى يا علي يا عظيم يا كافي يا منيب يا فتاح يا رزاق يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا ملك القدوس يا كثير يا منتهى يا علي يا عظيم يا كافي يا منيب يا فتاح يا رزاق أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبيين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الصديقين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الراكعين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد القاعدين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الساجدين وألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الذاكرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المكبرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الطاهرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الظاهرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الشاهدين ألف ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الأولين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الآخرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا نبي الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا حبيبي
وألف ألف سلام عليك يا الله الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من شرفه الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من أظهره الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من اختاره الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من صوره الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من عبد الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خير خلق الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خاتم رسلنا ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا برهان الأسفياء ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مصطفى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا معلى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مجتبى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مزكى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مكي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدني ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا عربي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا قرشي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا هاشمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أبطحي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا زمزمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا تهامي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد ولد آدم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أحمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا طه ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا ياسين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدثر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب الكوثر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا شفيع يوم المحشر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب التاج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب المعراج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد
talangkong dakas dajana para hadirin wal hadirat nyaon kesadaran sekejap sambil menunggu hadirnya Kiai Haji Bustami dari Selo Tambak neka beda arwah saya ketinggalan mangken waos sareng serancaan. Seporana ke ampun lestare waos arwah si ampun terkirim si ketinggalan ki buru tak langkung nyon sepora. Seterusnya kini ka susunan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sebatan kula hormaten tekas dajana para masyayikh Darul Ulum, juga tak lupa tekas dajana para undangan, para sepuh, para asatid yang pun hadir pada kali tempat. Tak lupa dekas dajana para masyarakat Tampung Paciran, muslimin muslimat sekak lima malemaken hadir kangkui dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian kelaban penutupan sementara sholawat kubra juga sholawat al-banjari sepepit Mas Haikal. Alhamdulillah sampian sareng kula hadir ka ditu tempat ki kadito cuma situng tujuepon untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, juga memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa dekas dajana para masyarakat Tampung Paciran seampun nyompeng arobaki arwah juga narobaki napa kesah sekedar ancakan atau beta alaman sekangkui ajamin para hadirin saya hadir pada kali itu tempat. Betul pula tak perlu memperpanjangkan kata-kata ke kadito untuk membaca susunan acara. Pertama pembacaan arwah ampun terlaksana mulai selesai salat maghrib sampai isya. Kedua kika dito pembacaan sholawat kubro seampun terlaksana. Ketiga kika dito acara tasyakuran. Seterusnya kika dito ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Mas Yazid Bustami dari Selo Tambak Keraton Pasuruan. Seterusnya kita dito pembacaan Yasin. Seterusnya pun ki tahlil dan doa atau penutup. Maka sebelum acara ceramah agama bikulah yaturaki ucapakan terima kasih atau tasyakuran seka dimang yaturaki deka Mas Haikal. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyil azim. Dan kaulah nek kanto cuman ucapan terima kasih dekat sedaya para panitia, para masyayikh, dan sedaya masyarakat serta bisa kaulah sebut situng persitung, namun tak ngurangin rasa hormat dekat panjenengan sedaya. Para rabu semada muljam, semangken neka ketepaan mon bulan hijriyah, bulan Rejab. Thank you. Mon bulan Masehi semangken neka ketepaan bulan Februari. Bulan Rejab neka ketepaan dekah bulan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun Kanjeng Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rejab nikah cepon Kanjeng Nabi. Rejab nikah bulan Allah. Ana peme nyamai bulan Allah. Soalnya bulan Rejab nikah yusabbu fihi rahmah. Allah medumpah banyak-banyak rahmat ke akui beserah kangkui orang segelem baca istighfar nikah bulan Rejab. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa Sya'banu syahri. Ana peme nyamai Sya'ban nikah tang bulan cepon Kanjeng Nabi Muhammad nikah mun Sya'ban ria tang bulan. Ana peme padet toh. Soalan nek bulan Sya'ban nikah di dalam Al-Qur'an kasah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nek bulan Sya'ban nikah tepat turun ayat nikah. Ben bulan Sya'ban nikah Allah meri rahmat dekat Kanjeng Nabi Muhammad, ben malaikat ben para umat nikah nyonaki rahmat dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi alhamdulillah para rabu kaulah ben panjenengan sedaja ki buruh ponla salawatan tangki neko termasuk menghormat dekah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur mogah kaulah ben panjenengan sedaja bi Kanjeng Nabi Muhammad kelak nek akhirat bisa eyakuin sebagai umat. Amin Allahumma amin. Wa Ramadhanu syahri ummati. Arafah mon bulan Ramadan nek cepon Kanjeng Nabi bulan tentang umat. Soalnya nek umat-umat Islam umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa nek kesobung bulan keistimewaan. Cuman umatnya Nabi Muhammad sagaduin keistimewaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaulah ben panjenengan sedaja waktu bunga nek ya. Thank you. Sobung zaman lambak nek sobung. Bulan-bulan seistimewa kanggo umat. Mun umat Nabi Muhammad Ramadan bulan semolja ben pada malam Lailatul Qadar. Pada sebagian dabu ulama adabu. Qala ba'duhum Rajabu syahruz zar'i wa Sya'banu syahrus saqi wa Ramadhanu syahrul hasad. Dan kemana maksudnya Rajabu syahruz zar'i. Rejab nika bulan kaakui namen. Moncak pamerintah nika sah semangke nika bejenan namen padi. Ken nika kaula ben panjenengan sedaja bener dianjurkan untuk menanam padi. Tapi kaulah ben panjenengan sedaja dianjurkan untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Bagus dekat tetangga, bagus dekat raya tanah, bagus dekat kanca-kancana dekat reng sepona. Thank you. Wa Sya'ban syahrus zar'i wa Sya'ban syahrus saqi. Mon bulan Sya'ban neka bulan kaangkui ngaengen. Umpama mon sabe kasatretan semakin mon Sya'ban neka kaulah ben panjenengan sedaja neka dianjurkan untuk abloto ngaengen kan sabe mon tek brento isoro sake te obotin padang tekos. Sya'ban neka kaulah ben panjenengan karena rusak kita. Wa Ramadhanu syahril hasad. Anape bulan Ramadan eka cak bulan panen mulai Rejab Sya'ban kaulah ben panjenengan sedaja ngelakonin amal-amal saya insyaallah nek bulan Ramadan kaulah ben panjenengan sedaja bekal panen aneka. Amin Allahumma amin. Jak pola nak ngode tretan mentang-mentang ngode pasaan tak pasah. Bojone terawih PHP-an bedeluar main HP koroko aneh kok benih cangkruk masjid musola. Thank you. Enten bulan tak keras cuman saling mengingatkan. Mon bojone pasaan pon mon lakar empiata terawih jangan masjid.
jak nang musala apa amit tanda emak mit wis dia macam tarawih walhamdulillah tang anak cak ngompu tarawih terus ternyata habian bojone tarawih ngalak salat witir tone telu sepenting tarawih jaipun ken kaulah lambak dato juga tretan ken madar pada sadar lagi mun pasaan neko boleh tretan teate banyak barung soko anape hajane terminal nek pir nek bule sering loh masih kalmek tahu pengalaman bule ket lambek pengalaman juga mon senato bunten tretan iki mon empian umpama pasaan nemu bule pada nek barung soko nek tegor bule mas keneko api dato bojone Isra Mi'raj barung soko empian pada barung soko tenteretan madar moga kaula ben panjenengan sedaya pasaan sebekal dateng niko tak enter ndak barung soko amin Allahumma amin ben madar moga kaula ben panjenengan sedaya iso pedeng pada pasaan sebekal dateng soalnya umur nek sobung seoneng tretan para rabu tak mandang tuah tak mandang ode umur nek mun la ajal depak tetep mati ken madar moga kaula ben panjenengan sedaya wafat dalam keadaan membawa iman Islam amin Allahumma amin nek kebayi sebisa kaula sampai yaki orang lebih nek kaula nyono ibu-ibu pengapora nekah ya yajid ampun rabu pokok kaula berdekah sangat berterima kasih dengan para panjenengan sedaya jak lakar iso kau panjenengan sedaya nek pakai kek laki haja iji ye mobil bulan bula briyem kerajaan tadi wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh beliau Mas Haikal, semoga jadi peringatan dak boleh sarang panjenengan saja. Seterusnya iki kalinto mau'idatul hasanah sarang dan gula yang toraki dekat semulja Kiai Yazid Bustami dari Salotambang Al-Hajj. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayo mancing, gege Ibni Abdil Sayyidina wa Maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para sesepuh, para habaib, banyak gak ditok para habaib ning dalem niki bagi sedaya si sangat kaula mulyaki. Juga seleraipun sing mulya akhinal kiram Kiai Mas Haikal Amin Ma'ruf, nggih Pak, sangat kaula hormaten ben keluarga
syarifah yang sangat saya hormati, para kiai, para hadirin wal hadirat, nakhusu bidzikri al ustadz wa akhinal kiram al ustadz Muhyiddin, Ustadz Sodik, Ustadz Haji Nawawi, Ustadz Saifuddin, Gus Fahrul Razi, lain-lain boten kaula tak bisa nyebut sedaya iki bagi nanging tak ngurangin rasa hormat dak panjenengan sedaya, juga tak ketinggalan Kiai Mas Akib bin Kiai Abdullah Masyhud yang sangat saya muliakan, pengurus pondok pesantren Nurul Jadid nggih, mau Jam'iyah Sholawat Al-Banjari Nurul Jadid yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa Tampong nggih. Nah Abu mati malu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak rek mati dah nggih. Moga-moga kula panjenengan paring sehat wal afiat, paring lanjeng umur dan barokah, selamat dunia akhirat. Langkong-langkong Kiai Mas Haikal matur parna kuat zahir batin nggih. Nggih, jangkit tolongin kene kongkit pada apa tak datang ruang ya nama genap. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, malam mangken hadir kanggo situng nyelameten salawat Al-Banjari inggih Pak. Nomor 2 niat Isra Mi'raj. Muga-muga sedaya tremah dening Allah Subhanahu wa taala. Sholawat bisa neti syafaat de kaula panjenengan. Allahumma bareng serepot matur gempangan, sela banyak rezeki halal matur barokah, segi ngodah muga-muga lanjeng umur, setua matur serah, mun bejenemat muga-muga husnul khotimah. Arya bule gerbekiran, ada yang ngode boleh apa kayak saya bin abid lemah dekapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mon lebejena mate tetap matanya ikilah kita lain lah bogi. Mon lebejena mate tetap salamate ta'odi. Odi boleh tak benten? Odi boleh tak benten? Odi boleh keng alamangal. Odi boleh alamanale. Swarga rahmat Allahumma kenenge salatullah salam ala taha sulillah salatullah ala yasin. Bulan tanya gitu matanya Mas Haikal Maryam ini
hari si bahaya mandar tulian nemong di barat di timur umur tak ada pak gempa umur jenengan petolekor iya apa nggih penting dah iya nggih Bu tak mau nyembur Mas Haikal moga maca sholawat istiqamah etarabut masyarakat kangkui nambah ibadah amalan sholatullah Glenon nggih ebes abes ketep marepat aduh anjir ya amempe apa kingantoka moga-moga amempe Allahumma barokana sholawat sholatullah salam ala Taha Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Enggi malam satu umur tangi ngale alam semakin Pak Enggi ini komodi keng odi en alam tak pada sarang sampian nggih mon sampian pada ngantokan nggih mon lapar arjen eno ngantok oleh lah sebut Allahumma sholli ala Muhammad mon alam saja Pak Enggi bersedejah orang siapun sedejah gelenong nyon sobung istilahna asare keng alam mahaja reng asare tuh pada dimengkon paham ya orang senoro akli dan pesanan pleman oleh dutengkaan reng sesobung omor je hada mawa'adar rahman wa sadaqal mursalun bener jading ya Ramon maremate odi coba saya situ mon aswarah ada nyaut paham gitu anaknya takoin mon nyaman sepeda motoran tak toleh apa tangi tuhan terus ring mati gini Pak
al-mayyit fi qabrihi kal ghariqil mughawwis, orang sing mati bedai kuburan hanya orang kerem bedai tasik watu-watan ada senyam Kiai Mas Amin Ma'ruf bedege Mas Haikal nyambit terus ekaten saben bentuk akhirem fatih. Alhamdulillah, moga-moga dadi angkat derajat ning akhirat. Allahumma ya amin. Yang Kiai Ma'ruf yang sedaya banget pernah rugu-rugu lepas dengan derajat derajat barokah a'malil ahya. Allahumma ya rabbal hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kanjeng Nabi aja uhibbu salah wa hubbi li thalathin asyad. Jaipun Kanjeng Nabi sing kok lebur dekah orang telu. Moga-moga kula sampeyan masuk sedaya. Allahumma wa hubbi li thalathin asyad. Berlebur sing kok de orang telu selain lebih sayang. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Singin yang ide dan apa yang paling sengkol. Gini lagi. Nomor sintung uhibbu al-ghaniyas sakhiyah. Sengkol lebur deka orang soki selam. Anapa Kanjeng Nabi melebur dari soki selam? Sebabnya banyak orang nengok tambah soki tambah cer buri ancel. Anapa mau orang soki tambah cer? Pola di sini kan orang gini kan mau soki tambah motor. Iya lagi. Lah motor ini kan amen motor genteng solar tok satu kali isi 500 gini lagi. Ya semakin terkena dek Pertamina itu kalau beli setengah mana full tanki mana aja motor aja sampai petang motor seket pahandi SNX 300 beda masjid nyumbang ada nih kebelia so jerai tak jerai cer burinjel gitu lagi. Anangkan orang soki pas bagus dek Kanjeng Nabi lebur secara alhamdulillah. Wak beda pengaji nege Mas Haikal dan nutup selawat bi Isra Mi'raj kok nyoba sampai beda kidurung lagu itu agen Allahumma entah aku berumur sampai enok kono yang melulu gitu lagi sama orang tersebut mohon seberimbi bener sebukian waktu mandar badan ke Allahumma nih serta Mas Haikal lebur tak lebur ada seberimbi. Jangan segini siapa senyor. Lede tak ada iya pak musuh datang orang itu kan lagi. Yang kita kedua lagi pak itu akhirnya tersok ya saja. Saya jualan mater laresa, mater nemu mantok sesoki. Haji di mantan Allahumma pala. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Lebur Kanjeng Nabi orang soki lampe. Cuma paling lebur wa hubbi lil faqiris sakhi lebur sengkok deka orang fakir selampe lebih lebur katembeng orang soki selampe. Yang kena bagi. Mas sedikit sebab orang soki mengelap
duitnya na banyak gitu bagi paton kita di medagi acara raja dia senang Gusti Kanjeng Nabi kan segede hati oleh dimemosaikkan dengan ABC ceritanya toko atanya lek gimana montunya tak kedua tapi ate raja muga-muga acara tambah rame Allahumma ya Rabbal lemon orang fakir pas lampu Allah lembur sana kita bagi napa maknanya sampeyan montara sedekah sedetek so sedetek banyak pes mun sampeyan sia sedekah detek banyak pes burung kita bagi di dan panitia pembangunan masjid panitia Isra Mi'raj assalamualaikum tak nyaut assalamualaikum panitia assalamualaikum di ya Mas Haikal pada akhir Isra Mi'raj di nyombong berapa pakai di bitam posisi beda atosan kemper orang dua bername beda sekete buan beda duponoe buan beda sepoloe buan beda lemae buan beda dua buan beda saya keluar semua Allahumma sholli ala Muhammad hari ialah bocor rahasia keluar si bini ngucap cek keluar lemai iman kok terakhir dia sebentar gitu bagi selaki keluar pesi 10 ibu pelir keluar beri ya gitu burung tak guru benereng bini ngane kok aja yu nih serius keluar 10.000 buru tapi meletak kedua oleh makin sibuk keluar ini bang sebab mon panjenengan asedekah detek mon banyak mesin setan lebih ben mungkin sampean di mesin di 400.000 merik sih boleh merik sih ini kebutuhan sampean gini kenapa mon sampean di mesin 40 juta tak kira butuh naik paling membeli sepeda motor enteng paling enteng beli ceri gitu lagi ceri itu ya badan itu di peleng 1,5 juta tambah cerai tambah lampu cerai tambah lampu cerai mon anti sampian semone paling kaki alhamdulillah nyelamat dereng tua sampian kedua rezeki banyak alhamdulillah nyambeli sampai ngapan tak mapan apan yang datang maknya beli sampai deh jalan mana bapak aku tek sombong benih sombong regunya bener kita bagi naremon selamatan tadi meseru masih selamatan kau tempe pet Egi, tanding mese sampai tanding ronde, embi tanding ronde, ajam tanding ronde, telur tanding ronde, tambah kerja, tahu tempe tanding ronde, ayo deh malam lodo, kikilan tak namun lakal sampean tanding ongku tak nampak sampean. Allah tetap nerem. Bulan selamatan jalannya tak bisa kepang. Ning daerah itu baru. Sera baru punya. Paling semak baru sera. Mat SD, mat RT. Jual nasi. Oh jual nasi. Senapet nasi saudara mat RT. Kalau ibu, lema ibu,
Meleju kontok tak cukup di mana? Neng bisa lagi. Sampai ada selamatan jaranya tak bisa. Leteret nak kena santri pak guru belajar sekolah. Pak guru norok mayoran. Betul juga ni paman. Cukup nak paman. Tahu, bik tempe. Orang sahabatnya bahkan sekedar tahu tempe pampak. Bideng lagi rokok selenceran. Kakak hukum. Jagakan petihai. Al-Fatihah tentang bapaknya. Mana bapak Jalidin Embun Jaima. Al-Fatihah. Tak mecah. Sekarang kalau nak kok tahu. Ini ngaji jangan melolor ya. Masya Allah. Tapi sampai nak keselamatan kok tahu cukup tempe depak pada Islam. Dan Allahumma ya Rabbal. Bagaimana pakai kok tahu kok tempe tambah pergi baru lagi. Pancan situng ngoncang ning desa juta-juta gembong sak selamatan ya maupun dengan merah, dengan biru, dengan kuning. Bulu najaku. Tapi ingat dari tua kita kedua bagi Islam entar baru. Doa tak apa, tak usah bahasa Arab. Usah bahasa Arab paling siapa? Ya, Ustaz biasa mimpin ini gini. Bal, tak usah bal lah. Melarat Allahumma taqabbal ausiting amal akhir tak usah. Ya betul. Langsung nangis. Tujuh mulai. Gusti apa jawab dan bunuh nyelamatin bapak dan ini selamatin apa nasi papere itu mau coba apa dong tahu tempe terima kasih Allah ke selamat nereng itu monreng itu bila siksa Gusti keluar dari neraka barokah soda kok pemasok dan suara Allahumma metemlah apa nama ya Allah orang yang bilang gue mau tambah gue mau sembuh tak baca mau ada sahabat katoan mau juga katon sih mana keluar jangan bicara seorang jawab ikhlas mati sampean keluar nasi mak bereng selamat yang tak medura amin depan yang berdesaran teman-teman kenapa di awal diklaban alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syarat takor baca alhamdulillah dan baca sholawat masti kenceng depan desa dan Allahumma ya Rabbal makanya Mas Haikal agak jamnya sholawat al-banjari niktunya nikah sobung saya bisa menyelamat kelaban pasti lainnya sholawat dan Gusti Kanjeng ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq ya Rabbi Ini bagi, dari Gusti Allah barang saya tutup bukan tapi termasuk di komun paham ya? Jadi sampai mau nyelamat na bapak, nyelamat na mak, tak usah detik mendran tu merarat gendu bang, torai, bapak macam bulan apa jom bulan jom, siap tanggal selekor, kembang lagi bulan, berdebak soleh betul. Nak buta tanya banyak penyakit lo itu. Nak anak sebono ngeler tak ngeler lah tahu siapa tolong minta tak kolbu. Gini bagi. Nak anak buta aja. Depan ada bang. Depan kau sampai belum dua. Ya Allah ni kamu selamatan kami. Siapa nak anak buta yang depan ada anak-anak. Berapa lagi
wah berdebat kerja bapak demang cie bonus remejo beres mon lakar tandi om ngucap tandi aslamet dan reng tuana aslamet dan bakso nak nanti kini lagi 2.500 sebine gelem aja nak sampai dan tan malaikat gitu lagi mon ngocak tak ketuan ku tanah besamjan keselamatan sebetulnya jadi kan gelem apa cengkol lah bah eng sepo Islam dan ngantri bakso ya debagi ya keng melah dan bapak sebatan di kuburan man kakek Islam kakek dibungkus ingin dengan kau agama imam wah bini nak gelem apa cengkol engkau Islam dan bakso ke 2.500 gitu Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga kula panjenengan tetap ingat dekat Allah Subhanahu, tetap ingat dekat rengsep ngekholen paraku. Gimana jadi amin gitu semacam amin gila berembau rengsi adu wen berembau rengsi baca sholawat berembau reng kosong aja makin ke amin ini bagi monsyakin amin bulan terakhir bagi ke amin gini kah bedeneng daerah keliku bi sopir tahun ini terakhir perangkuan terakhir insyaallah sakit lalu ni kan jadi ulo ni nemen lo tapi pakai sakit lalu aja tak sampai aku datang ngaji kita bagi ngoreng amat tok ya menatoku bener lah Nerok Gusti Kanjeng tak emele orang menceng Mas Amin ni. Makin tadi datang tak datang, makin reng larat datang tak datang. Detik termasuk guru sewajib eder begini bagi. Mun aslamatan nasihat gempa dermaja. Nyambiara lagi ni kudu labu ngarek rebo. Ngarek rebet ni kan tetangga ni sampean tadi semua bumbi banyak ngarek rasa sakit ngorose assalamualaikum aluk salam dan binjang tadi esek kita bagi ngapa pamit ya santi bi mentah pamit takutnya gue jambi burung asalamat ada kepung bagi Al-Fatihah ambil tak kelemakan yang kan apa jawab Dayi engkau jalan tenda bapak PC tadi otang banyak dek lau todus dek bere todus dek temor etaki tak gelemnya akhirnya keluar lebat sabar dan temur tahu demam tapi terus selamatkan rebet bagi pak berkekakan min lo bingung ya selamat kok aduan belum selamatan selamatan bapak dan bingung ini rebet bapak udah jauh mete ke bapak akan yang rebet tapi mau langgar gini katandi mulai bah senajan rebet kok demak dekabel nembi mau ambil ni kelihatan sarang nak rebet itu dan sarang nembi kejar demak senajan karo rebet saya penting kenikah ngake arek seden arek sep tu sampai kelompai mati dari sep tanya din apa toh bapak kaki bilan macam bilan apa tahu kelompai kok enggak mau bareng bintang kamu aja berorkes masa bapak mati torain di orkes cek sebagai kejidete semua orang torain tak gelis napak ada napak
selamat kan segene sampeyan tak larat eta. Ngene mengki. Saestu mon sampeyan to iso waca jangan ora berarti nak kana jalan ning baru sampeyan selamatan piti dia. Niat nyelamatin Bapak Al-Fatihah. Disengakan sampeyan gak dul. Mak teman-teman di neraka pola dari dukun bene dukun dari selamat Bapak Didin. Al-Fatihah. Gempang tak gempang. Gempang tak gempang. Pokok gelem jalan. Nomor 2, inni uhibbul faqir al-mutawaddi wa hubbi lil ghani al-mutawaddi asyad. Ibon kanjeng Nabi sing kok doreng tandi sing sopan adem asor seneng sarang. Paham ya? Tandi sing tompak sepeda pancal mau nyeyek kelihatan tetangga juta juta pikirin kau assalamualaikum waalaikumsalam sabor nama saya amin iya sepeda motor sepeda kecubek sepeda ketekain sampeyan senumpak tata keramah orang sing abes adena jel alhamdulillah atanya Pak Sakit di lele dan Pak Sakit anan sabar apa sepedanya coba tapi nak kanan tatak anan Pak Jayadi apa kok senang mau nyari yang soki banyak leh yang kita begini nyari yang alem banyak tapi nyari nak setatak ramah melah akhir gini adanya kemang nak kanan jangan kaget tatak ramah aja bistar bisjar berbagai bistar bisjar tatak ramah bagus leh kuat leh bagi mata segala masa amin terus gelenon terus sepeda motor jumbo tapi tatak ramah bagus alhamdulillah orang lembur dan tata keram kanjeng Nabi iya lembut dengan Quran gelenon senajan kanjeng Nabi gini gagenteng saya lembut Gusti Allah menikun genteng saya bayar tapi tata wa innaka la'ala khuluqin iki begitu jauh nyandeng tampung soki mun tak rokaro Allah kalebu tak lebu make tanti mun tata kerawana bagus lebu tak lebu lo ulah tanya dari ngomong enggak sampeyan beda orang tak genteng salah tak genteng tandi cuma tatak benoreng soki numpak motor anyar keng tak tatak minta anan gini kue kabin sedre mak reng soki apa reng tandi soki aduh ngaji dari awal sampai akhir dah online nah Muhammad kereng kita oneng lagi mon lah oneng tata krama bisa tata krama pakun lebih sampean melese tata yang kita bagi mantona sampean tadi cuma tata krama ilmu dan pikir insyaallah bini muljadi iki bejana mandi pandi bed oh mah iya mungkin nyara-nyara gue pinter sakit ini Yusan dah jadi ya terakhir iya nama gue dah songa ya terakhir kianya mon ledua kan terakhir kan dah kayak tamu darah jadi berangkat lah ini badan bebeknya
Kemau dengan si bini nangis, angke bilang mau nanya dengan terakhir, yang mau ngambil kalau orang hati, mana sih? Yang dia tak ada itu tempat cuma kelebur, osong jelekong, nyarek mati, selagi ngucap tidak rame kakan jelekong, aku masalah orang mau tak ramai kita mungkin. Nodai tak ramai toko ini malah dah jadi. Alah, ada lagi bayar lagi. Ya, tapi ada tema yang luar. Ada teknik mikir label. Jangan segini kang. Amit kang cuma semua ada label. Kok mereka akan telur setengah masak. Sama keluar aku. Jadi nganya mana mereka akan ngasih jauh. Cukup telur setengah masak. Apa ada nggak mau cetot? Dan selagi nyaman deh masalah abu hotel iya hotel ada gila di mana bener ngapa ada ke hotel entah hotel ada yang tak beres kena panggil mau tak lo nggak kelisma ya moga-moga selamat ada tinggi Allah salatan di orang ajar apa dah saya itu mau kita bagi pandi tak beteng tak ada kerabat naudhu bong anak gini eroman pas lagi dan mas Haikal nggih me boleh ngaji nggih mah me boleh tata krama mulai boleh tata krama suarga kena orang jadi tata krama di tata krama adat ning swarga iki bagi senomor telo inni uhibbus syaikha atau ina sengkok lebur dekaring tuah si ahli iba yang le tua pusok kuning aja kita antar hem lebening masjid pokok setengah dua sama Pak Sumar berangkat dari masjid antar hem salatu wassalamu alaik ada Pak Sumar ya imam al-mujahidin benten besar kelaku pada Pak Juminto ntar ke masjid itu soal tempat tanya dan ngodan jutojo bertingkir domain sekal aja wab semua aja bersama aku takut ada kalau ada penyakit berdeboi pak kita bagi benih kuning pak boyo begini kampung badan lebih banyak padahal kereta kan dan bulan bagi takzir dan kita masjid yang ngocak kalau orang yang ada pak beda pagi lepas masjid lagi kita bagi suara tanya lagunya aja makota aja kita bagi coba dengar ambil rumah seletua abet tok abau tanah kesah bahwa abet ketika mati cangkah di masjid Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya gini bagi Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan wa wafiqni amalan sholihan kedatang kena si alam kejualan bakso cerita Pak Juminto jalan kok agak punya pentol gitu lagi yang siap saya jual Pak alhamdulillah yumar angin itu orang yang kelengan cekema masalah cekku orang yang ngirim gitu lagi alhamdulillah selamat ning kampung pada Pak Juminto ada Pak Juminto ngomong cek jam seberian gitu lagi
Allah lebur bidadari dadianing swarga Pak Jumin to bila semata ka kita dan naklah to yang betul senangis bidadari edan tek dan bidadari apa letuah ahli ibadah benih malaikat mungkar nakir nyengi nyengenter bidadari sana teno waktu sok kiri sok bebe nama to cuma mati kan kaki maret gini bagi berjumpa bistar mon mati dan ahli surga kan kaki maret to sebab sako ahli ibadah gini ada kena warang karena amal kita kasih norok teh antos dan surga Gusti sepaling ekle kurban sejarah asyaba atau ina ahab selebur sengkong dan anak ada si ahli ibadah paling lebih ki ngodah istiqomah norok banjari alhamdulillah ki ngodah norok buntet tok Mas Haikal keberat norok Mas Haikal ngaji norok ngaji Mas Haikal baca selawat norok buntet baca selawat norok buntet terus anakku tak kira toleh barokah begini begini boleh bilang ki bedeneng pondok sabi ini takut anak tak tahu alangkok tak kok sorong kuning akhir kudu sowan dan Hasan Allah mayarham insyaallah berlindung insyaallah Hasan belum boyongan Hasan udah ada Yosam kalau kamu mau boyong jangan takut tidak makan ego bunta aja lagi Hasan langsung ngocak berarti tahu lengotak kok sedih rahmat agus deh kamu semenjak kecil mondok kamu semenjak kecil mengaji bahasa Indonesia tidak biasanya sekarang kamu ingin kawin pasti kamu nanti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pas abo yang subluk nih goyang bila menghentikan lembaga kamu dan kamu menubak motor berada di bianto nyaman mau nyelion apa kan kering letuwak subluk nu yang ada begitu kiran musuh Arab bagi asal ini tentang subluk ke angka cuman aku pada subluk neko subluk boleh sampai yang kian subluk Pak Somen di mana kau tuh baru santri kuahnya mana Pak Somen Ustaz nyapo Pak Somen merah ke nyapo subluk di sabar aja bedah mangkan boleh tenten alhamdulillah sajel tuah ulama rumah bertahun di Mekah haji anak mengajar anak apa baru kena geteh ke guru ini bagi pak geteh ke guru cek coba yang ke guru mon sampeyan geteh ke guru cek yang ke coba ke guru kelakuan ke guru saya bagus teror pun saya coba aja rasanya saya jamin odin sampeyan nikmat dunia akhir yang langgar Mas Amin gini ngode mau ngamuk kan ya biasa satu ngode nomor dua mau lesu ada semejet iya nama gini mau berdebini ini kan leman pada secara masa mas daya ruang mau Mas Haikal kan leman ini di tendung mogol belum habis aja cara ada antara lemak kita ini seratin aku tahu amin seratin senasab sealimah sehafidhah seso sesabun dunia na bagi kamu Allahumma mantep aberge sampeyan aslaweten iki mantep aberge panjenengan berjuang terus agama Allah Subhanahu moga-moga amal ibadah kula panjenengan diterima
Subhanahu wa taala. Moga-moga bulan panjenengan senajan kodik penderintangan materi pada kuat Allahumma. Terakhir Isra Mi'raj nikah intina sholat. Nggih. Sholat lema cek sampai adina aki ibadah sholat lema betok. Mone Quran a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin. Ning Al-Qur'an ini kan Nabi Sulaiman arasa kailangan santrena. Le sesare ini ke santrena nyaman lah. Nabi Sulaiman santrena manuk hudhud. Manuk hudhud itu raja berada di bidang kucil. Mun santrena Nabi Sulaiman itu wa usyira fi Sulaiman juruduhu. Santrena Nabi Sulaiman itu minal jinni, beda jin. Beda setan, beda iblis, beda makhluk, beda manusia. Nabi Sulaiman, mun Sulaiman tampung cek mengusan terjadi. Gila gini kumat. Kita bagi. Anapa masih sare santrena Nabi Sulaiman si arwah manuk, pola na manuk kenikah andi keahlian, oneng nerapong seperti dalam tanah. Timon beda air, zaman Nabi Sulaiman kan dikasih sombong tanah, pak, sombong air, tanah beda neng pasar padang pasir. Mon beda mana kan kita baru aja beda ada kena nama kena air kita boleh ceplek. Mon lama lagi ceplek santai nasi aroma setan setukang muka air, eke bayi sholat. Tetih manuk nikah sebagai santrinya Nabi Sulaiman esare engkola nada teng so nyari air tak mau betes bisa nyari air enak nyaman manuk hud saking penting sholat pak nemu air sampai nyari manuk pak lemangkan ning tampung air tak melarat sampai adina ki ibadahnya mana so waktu lebih sampean maksud sesuatu ini bedator nanti raktera dengan sana Allah barokah saben bentuk awudu mari awudu terus aso salat ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah al-fatihah. Moga-moga Mas Haikal ini paringin kuat bagi tolongin para kiai, para asatid boleh nyuwun tolongin Mas Haikal terus lagi jam-jam sholawat lagi terus lagi sampai torong bunten terus Mas Haikal dan sekian sunnahnya abah Kiai Amin Ma'ruf juga sunnahnya Kiai Ma'ruf kelampan Gusti Kanjeng Nabi terus saja abid saja rameh saja abid saja temu barokana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Biasa hubungan sareng Kiai Amin. Makin napas ing para panjenengan langsung. Ndek Mas Haikal lagi bagi. Atare Mas Haikal. Apa Pak? Bulan niku makabina anak. Oleh ring dimah. Oleh orang ngobyo. Oh, ati napa saya kata saya. Muncul Mas Haikal saya terus lagi. Nggih napa nggih. Bab malil aba lil abna. Napas dari bapak insyaallah bakal toronda anak. Gimana? Pokok apa Mas Haikal lagi kene kira itu ada sampean. Nggih. Insyaallah jamnya tadi terus makin lama makin maju sampai dengan akhir zaman sholawat makin menggema. Mohon kula panjenengan banyak sholawat insyaallah baku ning akhirat
dadi orang sing paling semangat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali tok sing bisa lagi badan kaula salah lopot badan kaula dari awal sampai akhir kaula nyuwun sepuro sebanyak hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali toh apa saya dibagi oleh Kiai Yazid Bustami, semoga tadi paengan dari kula sareng majelis saja sehingga bisa amal lagi. Seterusnya kita dinto pembacaan surah Yasin di kula ya terakhir ke Haji Syaifuddin, lanjut ke laban tahlil ya terakhir ke Kiai Haji Nawawi, terakhir doa ya terakhir ke Kiai Muhyiddin Hamsai. Kanggo ibadah kula menabi pada kesalahan atau kelopotan kami ucapkan akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ممضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو
وإليه ترجعون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. محمد حبيب الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. من ذكر أسماءهم شهد الله لهم الفاتحة. تعظيم شهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. اللهم اجعل وتقبل وأوصل ثواب ما
وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة منك ساملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أزواجه أمهات المؤمنين الطيبين لا سيما الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والمفسرين والمحدثين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح أولياء الله إنما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء القطب الرباني والهيكل السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح من اجتمعها هنا بسبب لأجل المرحوم جدنا عبد السلام ثم إلى روح المرحوم أبي خمسائي ثم إلى روح المرحوم أمينا Kiai Matroji ثم إلى روح المرحوم Kiai Haji Ma'ruf وأصوله وفروعه ثم إلى روح المرحوم Kiai Amuddin وأصولهم وفروعهم bentukan hadiah kira kesedaran orang sepuh kaula orang sepuh panjenengan sampun leman dalam kubur sedaya moga-moga oleh rahmat Allah moga-moga oleh pengapuran Allah dosa-dosa moga-moga sapa warasan Allah sehingga tempat lagi min raudhatun min riyadil jannah Allahumma la tadalana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita wala sa'ilan illa a'taita wala mayyitan illa rahimta wala hajata min hawaijid dunya illa qadaha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi